Sa aton nga linya, wala sang liwan na Provincial Governor Eugenio Lacson. Sir, maing aga sa imo. Welcome to Aksyon Radio Bacolod. Ini sa Aksyon Brian Morden. Good morning, Aksyon Bri. Kag sa mga nagapamati, mayang aga sa inyo. Salamat gid sa time gov, pero kahapon sang hapon nadugangan na naman kita sang 192 kung di ko magsalang bagong kaso sa Negros Occidental, kag ang total cases na subong is 1,102. Sa mo sinibong kaso gov, kumusta ang Negros Occidental kon COVID-19 ang paghahambalan kay sa pili sa nagliga kagabi hambal to sa nasyonal siya ara sa critical nga kondisyon ang Pilipinas kon cases ang paghahambalan gov. Kumusta kita diri sa probinsya gov? Well, we have experienced this kind of a surge before sa Delta, if you can recall, mga third and fourth quarter, or mostly sa third quarter. So, amo ni sa subong ang katabo sa aton, no? And then, it is already confirmed that although hindi natin ma-confirm no na Omicron na siya, but I'd like to take that this is already Omicron, no, because nag-asik sang iya pag infect sa mga tao. So we're now back to 3 digit on a daily basis, over 1,000. Just remember before last year, even if I'm not mistaken, nakaabot naman sa 4,000 plus, no? So it might be towards that same direction. So, you know what? It still boils down to discipline sa tanan tao, no? We still have to adhere to minimum health protocols. Okay? Face mask. And again, I strongly suggest ko bigyan double face mask. No? In some cases, I'm back to wearing already face shield. No? Yes. So, we will again open enough hospital for COVID-19. So, meaning to say, kung anong kinandan nila, if we have to open again the 3 hospitals that we did before, we will do that. And we will again prepare our quarantine facilities like what we did also before. No? So, it's practically the same strategy that we will adhere to. We may have to use more rapid antigen tests, no, just to be able to get the results quickly. And by the way, kung positive na ta sa rapid antigen, hindi na tayo maghulat sang RT-PCR. We will already consider you. We will already consider you as a COVID positive. Okay. Nalipay man kita magpamati kagabi kay Suno sa mga otoridad ta dito sa Metro Manila Gov nga apisar sining critical nga condition ta, pero ang healthcare utilization medyo nubo katama. Ang pagintindi ko sina nga manubo ang mga tawo nga ara sa mga isolation facilities and mga hospitals. How about diri sa aton sa Negros Occidental Gov so far sa mo sining situation hindi gid man amo man kalala? Well, ang na-notice natin, na-notice natin is the same what's happening sa Metro Manila. Mostly mild, no? Mostly mild case. But of course, may ara man mga severe. Again, no, just to remind, no, many people now are confusing it to flu. Many people are saying a flu lang ni siya. Let's have the attitude that if you have a flu-like symptom, it could be already COVID. So, isolation gapon daan. Kasi kung flu lang na siya, may tendency yung tao na, sige lang, matumadla ko paracetamol, but I don't have to wear face mask, I don't, even inside the house, no? But that's why, even if you have flu-like symptoms, don't think it's just flu. Have an attitude na this could be COVID. So, isolate yourself immediately. And then kung very mild lang ang mo pamatsyag, like let's say may running nose ka lang, or fever na madalaman sa paracetamol, then you can do home quarantine. I see. May nagapamangkot gani gov mo, hindi tanay malikawan mga utod tabla nga mga tanda nga mga nagalantaw social media kag sa aton man diri.
napamangkot sila paano nagtimbuok ining kaso do kakilibot balagov ining mga nagpositive sa COVID-19 ini sila napaidalom gid man niya hindi sila daga question gab daga duda sila mo. So, ini sila tanan ini ara na ni sa isolation facility or mga mild symptoms lang ginagin mo no mabagulang kalabanan. Right now, the government allows us home quarantine, no? Especially on mild cases, no? Especially on mild cases. Of course, some are prefer to be admitted sa hospital. So, okay man lang na, no? And then we also notice na ang curing stage mas dasig, no? Mostly after 5, maybe 6 days, so okay naman, no? Taking the basic medicine. How it happened, you know, for the past 2 years, what I've learned is that, whatever happens outside of the country and whatever happens in the national capital region also happens in the provinces. Yeah. No? In most cases, this is already local transmission. No? These are not. Most of the cases now are from local transmission. So let's already accept the fact that this is here already in Negros, and we just have to go back again to what we did before, no? On how we were able to bring down the cases. Some experts are saying the present case will go up before it goes down. Again, we experienced that last year, Aksyon Hotline, no? We experienced that na nagsige sata to mga kaso before nagsige man naog, no? And they're saying that it sa present condition amo gyapon ang matabo. I see. Dito sa Metro Manila subong aminado giban silang didto giban ang grabe nga kaso subong. That's why ginpatuman to gov epektibo kahapon ang no vax no ride. Sa sini nga situation gov diri sa aton sa Negros time naman bala nga ihimuon ta diri sa aton man or ano nga sitwasyon? I understand ang mga ang bus line, no, the big bus line is already following that, no. Dili taga problema sa jeepney. Yes, ang akong panawagan tani sa mga jeepney operators kung pwede balik naton tong maximum of 12 passengers, no. 10 sa likod, 2 lang sa tubangan, no. That already includes the driver. And then kung pwede balik naton tong ang plastic lang, divisor, no? Kung pwede nato ibalik. Because hindi nato maniga na nakakontribute dito sa pagpanaog ng kaso naton last year, no? And I feel it can still contribute to, trying to bring down again the cases, no? So muna lang, panawagan lang eh. But I understand the big bus companies already following the no vaccine, right? Pero sa mga localities naton gov hindi lang anay, plastic lang ta anay ano. Medyo amat-amat lang or basi hindi man ni matabo gid diri sa aton later on pay sigurado ko down gini si COVID-19 pa sa palaabuton. Yun na naman ang sa jeepney, ang driver, why assistant to check kung vaccinated ka o hindi, no? That's why no hindi pa mabudlayan sila mag-implement sila, no? Sila lang ang honesty. So unlike sa bus company, syempre mayara sila do helper or na maka-check sila, no? So in the meantime, amo na lang panawagan ko sa mga jeepney operators kung pwede natin ibalik, no? Sa tong maximum of 12 passenger and that already includes the driver. And ibalik tong plastic. Lastly, Gov, kahapon sa hapon diri sa Bacolod bay natikma diring 3 ka personalidad nagapang-obra sang fake nga vaccination card. And kabala naman kita sang new technology kag dimension subong perti ka lapnagon ang mga banwa kag syudad ta sa probinsya sang Negros Occidental madamo naman sang maalam. Anong imo sinigovya advice sa mga chief of police taman kag sa IETF or sino nga mga authorities naton around Negros Occidental regarding sini and base bala may kaangay man singa nagahimo da sa mga banwa kag syudad gov? Well, I think kailangan tagaan kitang leksyon. Seriously file a case against these individuals na nagahimo sa mga fake vaccine cards.
ano lang niya, quick money siguro ni siya, no? Yes, This yes. is quick money for them. But ang halit na madala silang fake vaccine cards, hindi ka bayadin ng ilang na ginansya, no? Correct. And to top it all, they don't care. They will not care kung sinong mahalitan sila. Kaya ilayagin pinsarya ang present niya na maka-income sila, Yes. no? I just hope na hindi mismong ila pamilya ang mahalitan sila, no? Because they may regret it, no? So, amo nagkilala gyud matagaan ng eleksyon and pailan gyud ang tinuod gyud serious case niya nga wala na pasaylo or nilatagaan kang forgiveness base ma-appeal sila na sorry sila. Ako na bala the usual. So talagang this time seryosoon gid ang kaso kung sa sila. Kabay pa nga wala nagakatabo na sa mga banwa kag syudad tas probinsya man wala ta ideya gob damo sa gadsubong Yes, of course, we have to be alert naman and I think our authorities, no, especially the PNP, na-advise na sila sa mga higher-ups. With that, Gov, salamat sa ibang sining nga serbisyo this morning. Mabuhay ka, Gov. God bless kag stay safe kita tanan-tanan. Thank you very much, Aksyon Bray. Yes, sir. Aksyon Hotline. Okay, medyo kolokompante nga ton ni Provincial Governor diri sa Negros